hati ngenda mukama nambere yanyolekere kugenda angamba mukanisa ejo rugamu bwene nakwe yobwene iremu mukama asimwe hati umuragenzere mazire emyaka 3 kuno ono Alfred bamusindikire sente ezavu mulingo ara abantu abakugamba ngo ubundi ngo abaseza ba mukama ngo oli no sobora korora ngo ubundi ngo yaguda ngo atiyo ngo ndogenda kumugendaho nyowe tinyine songa yona baki ni gambera ekintu kina bwene kandi nebite bya mukama ebyanyolekere kandi bya mukama antumira kukora okubaza mukama asimu hati omusaiza ogu atandika nahindura na motoka onu namuhereza onu namuha mukama asimu hati motoka ezo yamazere bamuteka hadzenti kanyama atandika kuiza atunga bodyguard batandika kumulinda mukanisa hati obunta kwebirwe enyima kuli ogono museze kora bamuteka mu kintu bamuteka bamwikalizamu henyine bakamusindikira omusambo gundi omukuru bishop ogo musamba bishop na yeta bishop mbamweta pastor bala bamusindikira ogo musambo go bakweta pastor bala abo bona mukama kabanyoleka tibali bantu nkaitwe niyo ejo ne fili yestani asindikira hano okusisa ensi hata umusezo go bamusindikire ogo musambo ngo gwatandika kumuhamageze nkora okora sente zagumanizidza hati umusezo go bamukwatira kim kanisa ejo etandika kugenda mu maiso atandika kutungana abanywani atandika hati kusoroza amakanisa atandika kugura amakanisa ogu pastor abatali abalioko nakwe balikuvi mu kyaro nagambize icyo tuza kubateka mu sente tuza kubagura amabate eje kanisa agitekaho aizana guli ondi omusaiza tsali pastor ogu wakuli nanka buhesi hati ogu mbamweta pastor Kazungu Moses hati batandika ekintu bonda batandika kuhereza stani mukama asima bitu aba baseza bangambira obe kumurana atebeza toswa kwikiriza ngo gwazenti wa stani nakole bintu bye mukubuzabuza bibuli ne gambo mu kitabe cya Petere yo kubanza esulitano nguo stani na burabura mpora nasero warakwata hati aba abantu babatekaho okurora ikanisa ejo kuraba bakwatira mu abantu kubatasi amugenda mukama asimu hati kanisa ejo obyali lyaho mukama amazere kunyiha oko nkava mazere emyaka 3 nambe nyolekere okugenda gwakuli kitere mukama asimu obwiro bwaho ire mukama nyihayo angamba genda omukikaro ekindi akinyoleka ekiva kwetanya kabira aro ikingonzo oravemo ikirengo ngenda nyakabira ubona mazege nyakabira hati ntandika kutebeza enziri ya mande ntandika kugenda bukichweka kyona nitebeza enziri enyakabira ya kunu kiguma ntandika kutebeza enziri ya mande hati bayongera bansindikiro gwa Alfred hati stani ansindikira Alfred